Ya nanone ni skills and drama turagarutse. Mbere yuko ugira ibintu ukora banza ukande subscribe abantu ubundi dukomezanye. Ahangaha turi kumwe n'abasore mbazaniye murababona ukuntu bafunzemo barasa neza ewana. Reka dutangire tutabatindiye, dutangire batwibwira. Hello bro. Hello bro. Meze bite? Fresh. Witwa nde? It's ELLISE tu. Hello bro. Ni morale kabisa. Meze fresh? Meze fresh kabisa. Ndabona ufite swaga za tari. Things, OG things kabisa. Okay, tudatinze rero mbafite hano ibibazo. Uri ready, Elise? Yeah, ready bro. Uri ready? Everything ready man. Okay. Harya watubwiye ko witwa? Mr. Fundamental. Mr. Fundamental. Okay, hiya twagiye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ndajya mbanza mbanyurire mbabwira utudetaye uri kumva? Ubundi mite nkomozaho mbabaza ikibazo. Titanic murayizi? Yeah. Nawe urayizi? Bwa bwato bwa Titanic se. Fo. Ndashona. Waruza na Jacques. Yeah. Hano ngiye kubanza mbakubite detaye nyine. Titanic ubundi uri kumva yakozwe n'umuntu bita Thomas yayikoze ari ubwato bwinshi nyine asanzwe akora ubwato. Noneho muri ubwo bwato yakoze naho harimo Titanic. Mwaba muzi ingendo yakoze? Ingendo yakoze Titanic yakoze cyangwa Thomas yakoze? Ingendo Titanic yakoze nyine kuvuga ngo itwaye ibintu iragarutse. Waba uzizi? Bro happy. Wamufasha se? Ngenzi ko Titanic yakoze urugendo rumwe. Nibwo bwa mbere bari bayifunguye muri wa munsi Jacques na Rose byabereyemo turabizi twese amateka turayazi. Iya umuhungu hano yarasomye hano twakomeje ikibazo cya mbere inota fundamental yaritwaye. Twakomeje ibibazo birahari. Ikindi kibazo kirabaza ngo ubwonko urabuzi? Fo. Nawe urabuzi? Turabuzi kabisa. Ya ubwonko waruzi ko bufite nyine gigabyte ziruta izindi device zose tuzi hano tujya dukoresha. Ibyo murabizi. Watubwira capacity yabwo ukuntu bungana mu mibare? Urahera kuri wowe. Bro. Ndacyari ku ngonga. Fundamental mufashe. icyo nshobora gusa ngereranyaho ushobora kuba buri mu mamiliyoni mani. Capacity y'ubwonko ni miliyoni kuko mind keeping ibintu byinshi cyane kabisa n'izindi za CD cards amaflash atanabika kabisa ni miliyoni gigabytes kabisa. Okay, nacyo abatumirwa bacu badufashe aba followers bacu baraza kudufasha muri comment batubwire bo barabyumva gute. Yeah. Ibibazo si byabakomereye bro wallahi none mwabikuye nawe byabakomereye fundamental. Ni ibibazo bya mwanafunzi kabisa. Uzikungiye gutana mufukibane. Oya noneho ngiye guhera kuri Elise nawe atubwire kamere kwa fundamental noneho biri kugeraho byakaka wenda nabicirege bikiri buzi. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Ubundi mujya musoma Bibiliya tuyirebamo ntago nabyita gusoma no kunyuzamo amaso. Elise ugiye isoma se Bibiliya? Hari cye ariko ndacyatwibuka dukeye. None se Yesu yari afite intumwa cyangwa barabigishwa? Duhere kuri fundamental. Yesu yari afite intumwa. Nawe niko byumvirize? Nje dakura yari afite intumwa 12. Ntago ari abigishwa? Apana. Okay, twakomeje hano ndumva mwarasomye mwakurikiye amateka. Twakomeje hano ikindi kibazo. Mbajyane mu kisi. Kamba mbakubita uduchallenge twatundi dusaba gutekereza vuba ugahita usubiza. Ndahera kwa fundamental. Ndashaka ko mbwira mu masegonda 5. Urukumva? Umbwire amezi agera iminsi 30 mu masegonda 5 twagiye. Okay, hari umukwa kabiri, umukwa gatandatu, umukwa 9, umukwa 11 ndakeka ari ayo ngayo. Uri sure? Ntago ndi sure neza ariko nyine wana kuko ari ubisaba kuhita uvuga amasegonda ataragufata ariko nayo arimo ndabizi.
Okay. Icyo ngicyo baraza kutubwira muze kwibara mwitonze abantu mudukurikiye muze kudusubiza. Ya. Ibibazo si byoroshye abantu bakurikiye hano kuri icano yacu batubwire ibibazo si byoroshye. Ntibarye ruswa kabisa kandi banatanga amanota batubwire. Ikindi kibazo ari nacyo cyanyuma. Ndababaza ikibazo. Ndakibaza Fundamento araza kutubwira. Sibyo? Ujya ukurikira umupira, sibyo? W'amaguru okay, njyewe w'amaguru mukurikira gake, basket niyo nkurikira cyane. Okay, uraza kutubwira nacyo ndaza kumubaza kuri football ELLISE nawe uraza kutubwira kuri basket, uraza kutubwira aho nyine ukuntu ugenda ubikurikirana. Twagiye none ikibazo nkufite kirabaza ngo ejo bundi hari agahigo James LeBron yakuyeho. Ako gahigo na kande kari gafitwe nande yagakuyeho ryari? LeBron yagakuyeho kuri match yo muri playoffs bari gukina, niba bari gukina na OKC sinibuka ikipe, ariko kari gafitwe na Noza na Abdul Jabbar ko gutsinda amanota menshi ahita muhiga nyine ahita mukuraho. Ya murumva umuhungu kawe yabikurikiranye neza cyane. Twagiye hano turi kuri ELLISE none. ELLISE ugiye kutubwira football ntuyikurikirana? Si cyane ariko ndakurabura nimba mbizi. None se ufana ihe kwanza? Mu Rwanda se? Ntacyo uragenda utubwira kuri buri mugabane ikipe ugenda ufanaho. Mugabane igihugu. Tubwira. I mean mu gihugu. Mu Rwanda mfana Rayon Sport. Mu Bwongereza ni Inzovu na Arsenal. Muri Espagne kadufata wa hatatu. Espagne. Barca. Fana Barca. Fana Messi. Kuki uvuze Barca nkakubwira Messi ugahita ubijyanije? Man, ni ibintu bigendana tu. Okay, none ikibazo cyanjye kiragira kiti Cyoroshye ariko. Kiroroshye kabisa. Ubaye utakizi ntago waba ntabwo ndi inyoza muri football. Ntacyo ndi kiroroshye. Tugiye gutangira Premier League ibyo nta kuntu waba utabizi. Mu kanya cyane mu kanya twagiye ahubwo. None se abakinnyi Arsenal imaze gusinyisha ubu none aho tuvugana igiye gutangira ni sezo waba ubazi tubwiremo nka batatu. Sigaho. Batatu bonyine se bageze? Reka ngurure. Ndabibagiye. Biranze. Uyu nkopeza biranze. Umuhungu ndamukopeje biranga narahisi koko akunanira. Wowe namwibukaga ahubwo nuko kurivuga byari byanze. Okay. Declan Rice no ngo kabisa. Biba byanze. None se reka mbaye promotion. Abantu badukurikiye hari byinshi baba bakeneye kumva. Ngiye kuba promotion buri muntu wese ambaza ikibazo ashaka. Turahera kuri Fundamento. Twagiye. Bro, uri tayari? Ndi tayari. Are you ready? Kandi kubona ufite ubwoba man. Uyu ntabwo ntabwo. Ikibazo cyanjye reka tubigenze gutya. Sibyo? So ndakujyana mu kihe kintu ra. Okay. Umunyabugenge wamenyekanye cyane akaba n'umwe mu bahanga isi yigeze kugira. Uwo muntu ninde? Uwo muntu bamwita Frank Einstein. Siwe? Ni Frank Albert Einstein. Hagati aho nzi ko ari Einstein. Albert Einstein wakoze Einstein ariko Frank wapi? Ntacyo. Twagiye ELLISE nawe ntacyo ufite. Twagenda kigutama. Aha. Jewe noneho ngiye kugutama ikibazo sibyo. Hari umujama sibyo umujene wamenyekanye tu ku isi sibyo. Niwe wa mbere sibyo. Wacuruje ibiyobyabwenge byinshi sibyo. Man, n'umwana ukivuka bamuzi kuko afite amateka. Man yafashwe mu minsi ishize tu ntabwo ari kera cyane. Umujene yitwa ngiki?
yitwa Pablo Escobar. cyakoze Urumva ko tuba twarasomye. asoma Yamani rero ewana skills and drama yacu uyu munsi reka irangira ahangaha nakagaruka. See you mukore like, share, comment and subscribe, umusharing inshuti n'abavandimwe. Nta kuntu ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi wabyihererana. Turabakunda cyane. See you.